March sangkha zakwa somli le pani akhanin Cripps Mission kha India rama khanin anon tirta a heta hianin an shrai tu Stafford Cripps a mingchoi khanin Cripps Mission ti hi vo ania chuan Stafford Cripps hi Labour Party member ania House of Commons a khanin leader ani boka chubaka British War Cabinet anti a khanin member ani ngeya Indian National Movement hi athlop tu te zingami ani ngeya kan soi to ang khanin hemi mission hi chu anon tirna chanber kha chu Britain kha kami Japan awang khanin Southeast Asia khanin an tla chena sa MMA ni chu Japan kha an chak boxi ya chuan heti la hianin pol pani ang kharang kala indopui pani la hian allied forces kan til exist how khania chuan allied member zinga khanin USA te USSR China te khanin Britain hena khanin Indian mi puite ne na tho pui tur khanin norna andong na sa MMA chutiang bokin Indian nationalist how khani khami allied how kha pui kha an she lawani ma se thunei na indo pui zo an pek ba ka khanin zalen na an pek kha an du ve thunga Cripps Mission khanin thuron ken aneya heta hianin Indian ho hena khanin dominion status pek kha anin tiamani kan sha tongin dominion status kha chu Nehru report ti vela te po khanin Indian ho khan an lo deal to a kha British ho khanin pe kan du lawa chuan 1929 a khanin Lahore session a khanin kan lasria anga dominion status kha an du lawa Nehru te Subhas Bose te ho khanin INC a shrai tu an ni chawa khanin dominion status mai du tok lo khanin complete independence purna swaraj kha 1929 a khan an lo pa zai to ni ti kan shat kha chu bang chuanin kami an du to lo nu dominion status kha Cripps Mission khanin pek kha aronin tiam thar le a khaba ka khanin India dominion a omdu lo khachu ashan pa in dominion thar andin theyang mo separate dominion andin theyang ti jong te khanin hemi Cripps Mission a hianin thuan on keng boka chuan khami second world war atop be le khanin India dan pui constitution duang turin constituent assembly din anianga chuan heta member te po hi Indian mi mun sang state sang mi te aniang ti po khanin Cripps Mission hianin thuaron kengtel boka chuan khami indo zo khanin India ram dan pui kha duan fel ani ma kha chuanin British ho khanin India ram hum him konga khanin mo phurna anlala dona chuan chu ba ka governor general din mun po kha mang che khanin powerful ta khanin alom donani Cripps Mission avek hianin minorities ho dikna hum halchung changa khanin constituent assembly le British sarkar khanin an soi hawanga chuan khata an thuthluk na atang khanin minorities ho khan ron chong le anga chuan minorities ho khanin an pompui thlap ani lo kha chuanin an chunga khanin engma lekko ani don lawani ti kha thu omboka Cripps Mission ina India ram mi pui ta na an ron in tiam kam na sang hi Indian mi pui khanin an lo du lawa chuan abikin Muslim hoina an du lo na chan kha chu India kha single union ani khan phal lo ni union dang omse chu Muslim ho omna tur mo Muslim ho ram ni se ti khanin adu thu an lo sama khamini wang khanin Cripps Mission ina single union aron keng khan du lawa chuan Sikh ho ve thung ero kha chuanin separate dominion om thei tur khan lo du lo ve thung ani achan chu Entirna separate dominion lo omta se mo ramsang ang khalo omta se Pakistan a khanin Punjab kha an be tir dona an sha ta wang khanin an du lo hulhwala Sikh ho kha chuanin chutiang bukin Hindu Mahasabha kan ti te liberals ho te khanin separate dominion om tur kha an du lo boka atira changin INC kha chuanin separate dominion angkha ado shimshima India ani chuanin India ram pakhat top om turani ti khanin atira chang khanin alo soi to shimshima chuan Congress khan kan soi to ang khanin dominion status khan du to lo shimshima purna swaraj ani lopon complete independence khan duwa chuba ka thu nei na kha Indian mi te hne na hlan chon kha an du to a Congress ba ka Indian mi pui te khanin an mani ram an hum him don kha chuanin thu nei na pum hlum kha an nei angai ni an tia kha wang khanin British ho khanin thu nei na pum hlum kha an pe kha an du phota chuba ka Cripps Mission khanin governor general kha din mun thata ka khan ala da a amai ro chu Congress pe thung ero kha chuanin constitutional head turatan chau khanin an du ni governor general po kha kan sha tur chu hemi Cripps Mission a British hoina thuan on ken hi ama August offer 1940 anon ken kha tam em ya chuan dominion status kan ti te po kha August offer a po khan on keng to a